Ovdje smo već kod vas u Budvanskom sajmu, tradicionalno 6. godina za redom. Došli smo naravno da prezentujemo na ono što ste već vi kao naši potrošači navikli, ali naravno ove godine smo prvenstveno tu zbog toga da predstavimo naš novi logo. Na štandu, kao što možete da vidite, je veliki izbor svježe ribe iz našeg mora. Tu su tradicionalno brancini, orade, kokoti, naravno tu su i rumbači, listovi, poneki losos, mušlje i kamenice. Ponovo je prvo mjesto, nadam se da je zasluženo, mi osjećamo da jeste, tako da to je ono što nam je od velikog značaja, što potvrđuje da ono što radimo iz godine u godinu je kontinuirano i da naša je težnja naravno da budemo još i bolji, a samim ovim nagradama vi nas i obavezujete da budemo dobri svake sljedeće godine.